tun chu Greenland lampang update dale donila hemi chungchanga hianin channel sang ale Facebook lamate chanchin makpui a source mu hlei theilo po satam maya chumai anilo iran ram chungchanga po thumak pui le rap thlak deu po satam maya keni lama kan source chon khatiang thumak pui kha a om vengai silova keni chon kan source BBC le Reuters le Al Jazeera ania chumi tangchau chuan thu le hla hi chanchin tharbi ka chun kan la ani ti kan shedonia chuwang chunin chanchin diknia kan hriat heng kan all news rin big te atanga kan source lak hi tuntum chu kan post le don ani President Donald Trump chun NATO nena anin biakna US chun Greenland chungchanga inrem siam theina dan tur adap mek ti asoya hian America in hetlirkar hi lak theina tura arom han na do daltu European trangrol ramte chunga chi lak tumna chu anung tol tir ti atilang ani social media then khata Trump chun NATO shwaitu tenena anin mu khomna hian Greenland le Arctic chungchanga inrem siam theina tur framework siam ani thu asoya achip chiar tak ero chuan ala soi chuak ri lovani NATO chuan meeting hi hlok thlak ati le thu asoya tramasoi framework chungchang an soi hona Arctic ven himna kalpui dan tur chu ngai tu ani thu asoi bok hemi ma hian Trump hian Davos World Economic Forum athu seina sipai chakna amang don lo ti thu alo soi to maseram nei tu ni na hum himna tura in biak na nei ani adu thu asoi ani US President John Greenland chungchanga Arctic region pumpui zana chungchang malam hun atan inrem na siam na tur framework kan siam ani ati he resolution hi ti fel ani chuan United States of America tan le NATO ram zawng tan thilpoi mo tak ani ang ati he ro manna hian autonomous Danish dependent territory chu American tan nei tu ni na atel thayem ti ero asoilova heti la hian US cable network nena he ro manna hian minerals right a huam thei ti asoi thubel chian dolzo ka chuan soihona chu akal zel anga engkim hi langtlang taka pholan aniang ti in Trump chuan truth social hena chuan soini Secretary of State Marco Rubio le Special Envoy Steve Witkoff te chuan in biakna an nei chun zom zela he thu hi direct in report an pedon ti asoi bok ani Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen chuan thu chu siamin hun chu abul kantran na ai thazokin atop mek ani ati tintuna chuan Kingdom of Denmark red line za chungin Arctica American ven himna lama har satna ommek te kan ma chon thei dan tur chu thu in izongang u ati bok ani dar card khatnuwa chuan thil chip chir then khat chu aron lang chuak ta Trump chuan CNBC nena he inrem na om thei hi chatuana tan adei thei ti asoya hi traman Greenland leilunga tuifin riat le van sang lama anin zar phar atul thu asoina thu ania interceptor le detector seal anga US chu hlatak atanga missile ka nalaka hi hian aveng him don ani chu kan ro man na chu ani ti na soi Greenland chu mun pui poimo tak ani rolin Trump administration chuan a reserve zaw takle atamzok chu manlok lo rare earth minerals chungchang asoina ania engzinga tam takhi mobile phone le electric lir theitelin technology atana poimo tak ani Trump chuan Switzerland khopui Davos thu asoina CNN hena chuan Greenland tana deal framework chu athle ti asoya kan mu tur zong min pe ani abik takin ramven himna tak le international security te chu ahuamani ati NATO Secretary General Mark Rutte chuan Trump nena anin komna Greenland chungchanga Danish thuna ina chungchang poimo tak chu asoi puilo ti asoi thung Trump hian amain Greenland lease lak atum na hi alo hnol to a Greenland chuan ownership ahum him ani ati NATO thupuang tu Alison ha chuan thu chu siamin anin mu khom na hian Trump le Rutte chuan Arctic biala ven him na poimo tak chu changrol zongjong te ta na mo phurna ani thu an soi ho thu asoya hengzinga hian United States po atil ani ati President in asoi framework chungchanga NATO changrol te le US in biakna hian abik takin Arctic ram changrol te tho ho na manga Arctic ven himna kalpui dan tur roman na chu ngai tu ani thu asoi bok ani Greenland United States inkar boruak hi Russia le China in Greenland sumle pailama emo sipailama emo ke an pen ngai lo na roman na poimo tak ani
New York Times in a tarlan danin he rom man na om thei hian he ram chunga American sipai mun pui poimo siam bel theina tur anei theina tur dan ape thei ani nimin khan NATO meetinga tel official te chon chanchin bunhena rom man na siam tura rotna an siam chu British Overseas Territory sa tel Siprasa UK base nen ain ang don ti an soi Denmark nena inrem na omsa noya USian Greenland a aduang za sipai athon thei ani tuna hian sipai za chuang zet chu Greenland ram chimthlang lam top lama Pacific base a angetin an omto ani Trump hian February ni khat atangin UK atanga US athon chu bungrua engpo chu za som tarif lak ani tur thu in alo vaulok to a he thu hi tidang lam le in za som ni panga ati san thu alo soi to ani heti ati punchan hi Washington hian Denmark atangin Greenland chu leitura thu ati tlu ka tang sia khan ani Denmark Norway Sweden France Germany le Netherlands le Finland atanga bungru lut te po chutiang bok chuan tarif chu lak ani don ani heng tuar tu tur zongjong te hi kumsang khazako somli pako adin Defense Alliance NATO member te anni US President John Ruth nena anin biak nuwa nimin khan heti tarif chungchanga EU ramte avona thu hi anol le ti thu asoya Truth Social aposa chia tharlak chu akan sel don ti asoi ani he hriat thiam na atang hian February ni khat atanga mantran tura aruam manna tarif hi kalada don lovani ti in asoi ni nimin khan Davos World Economic Forum athu soina Trump chuan Greenland lak tumin inbiak na nei ngala tum ti thu asoya mase US chuan tharum mangin ram hi ala don lo ti thu asoinon le ani Trump chuan na sataka ka thorim lo chuan engma ka mulo mai thei mase chu tiang chu kan tilovang tharum ero kamhang don lo ani ati Trump chuan ram sang shruai tu te nena US in Greenland chu athunun prasak turin angena hethil hi kan tran rol chuan kan ti theini kan lom hle ang ani lo chuan ni lo in ti theya chu chu in thu top ani chuan US chuan a hrerengang ati nikhat kalta khan Davos athu soina French President Emmanuel Macron chuan Traman ama import tax avona chu asoi sela US atanga tarif thar top nei lo khol khom chu fundamentally unacceptable ani thu asoini athu soya Trump hian Macron chu abeile thoya French chuan kumsom tam tak chung chu US chu chawna alo pito thin ti thu asoi ani US President hian Canada Prime Minister Mark Carney chu akhak tel deuh hlak US President chuan Carney chu US laka lom thu soilova apu bok Trump chuan hoisen takin Canada hi United States awanga nung ania chu hrengang angche Mark thu i soile huna chuan chu soilang angche ti in akheng deuh hlak ani heti mek lai hian ram pasari te chuan Trump boat of peace atel anremti Saudi Arabia Turkey le Egypt telin ram pasari te chuan US President Donald Trump boat of peace anzom don ti ansoya hi chiang takin thu chua tarlan ani to ni Israel in anzom dona Israel hian ama in Khawvel thiata he thu hi alo puang suak to ni nimin tlai khan Trump chuan Vladimir Putin point azom don ti asoya mase Russia President chuan aramin som na hi azir chiang le ri don ti thu asoi atira chun he bot hian kumni chung zet Gaza Israel le Hamas in dona ti top le in toy tharle na konga enkol tura pui atum thu angai tu ani ti thu asoya heti la hian sartar rotna hian Palestinian ram chungchang asoi lo thunga even ha thona mun thlak danglam na turnia duan ni inalang Saudi Arabia chuan Muslim tamnaram Saudi Arabia te Turkey Egypt le Jordan le Indonesia te Pakistan le Qatar te chuan Gaza inka hai nei na tur chu an thlop thu an soin inrem tura inbiak na aom chuan an thlop thu an soya chu inrem na dik le nget tia an soina chu an pom thu an soi ani Switzerland rama World Economic Forum naya Trump chuan thu thar the dar tu te akomna Putin chu atel thu asoi baka asom na chu apom thu asoya a program duan hi ram tam tak chuan an pom ani ti in Trump chuan asoi Putin chuan rang takin achang leta somna chu ngai to mek ani thu asoi ni in Reuters chuan atar langa Russia chuan frozen Russian asset atanga dollar kluk le ding on khat pek ain pei thu asoi bok hebot chungchanga hin Middle East chu an mo lian bera an ngai poimo ber ni in angai ti thu asoi ani
Tramapol thar siam zom tur hian ram engemaw zat som an ni ti ero chian ala ni lova Canada le UK te po an tel ngeya mase Canada le UK te hian Khawvel riata an chang nge ni ti an lapuang lo thung UAE Bahrain Albania Armenia le Azerbaijan te Belarus le Hungary le Kazakhstan te Morocco le Vietnam te chuan anin ziak lut to ti thu an soi ani nimin khan Vatican chuan Pop Leo chun som na hi adong ti an soi bok thu thar the dar tu te akomna Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin chuan Pop hian atil ve don le don lo thu ngai tu turin hun amamo thu asoi ni heti la hian Slovenia Prime Minister Robert Golob chuan som na hi anol thu asoi ve thunga achan chu he pol hian international order zawk chu atibuai theiani ti thu asoi document chuan board of peace charter hi state pathumin azom tura formula anin rem nuwa mantran ani tur thu atar langa member state te chu kumthum chung tram renewable pack anni anga euro million zasari somli petu tetan permanent seat pack anni ang ti in asoini charter a hian he pol hi international law noya remna siamna na thoktura ti ani thu alanga international organization a puan ani Trump hian chairman na achelin USIO ani bok anga executive board member ruat le subsidiary body CMMO ti top emo theina thunaina anei bok ani ziltop ni khan hoithausun executive board din to member pasari atar langa chungjinga chuan US Secretary of State Marco Rubio te Middle East envoy Steve Witkoff le Trumpa Jared Kushner le UK Prime Minister Tony Blair te po antil ani UN Middle East envoy Nikolai Mladenov chu Gaza about io atan ruat ania he rom han na tho ni na hian Gaza about io atan ani hi ruat bik ani UN Security Council resolution manga bot phalna pek chu kumsang ni somni pasari top thleng ani don ani zitomni khan Benjamin Netanyahu office chuan Gaza executive board in adin dan hi Israel nen an policy kal ani aloti ve thunga remna rom han na face khat na noi hian Hamas le Israel chuan inka hai aremtia Gaza Israelin an mitha te ruang le anung chunga an man an thren te chu Palestinian tang te nen in thleng aremtia Israel chun Hamasin an mi man hunhung ber ruang an hlan nuwa chau second phase chu an kalpui thei ti asoi second phase hian har sapna lian tak atok meka ama in Hamasian Palestinian ramte tana zalen na an sual chu ma chu aral thuam tun atum lova Israel point Gaza atanga in nudo atum lobok hetila hian he in ka hai puan po hi bo siat ani thaidona Gaza Hamasin a enkol health ministry in tarlan danin Israelin beipui aron thlak non le atangkhan Palestinian mi zali somruk chuang an thile towa Israel sipai te chuan he hun chung vekian Palestinian te beina an sipai pathum an chan ni in an soi ve bok he indona hi October ni sari sangni somni pathuma Hamas kai soina in Israel khotlanglam beipui an thlak na atanga ron ir chuak ta zel tun thlenga la re lo ania Israel chun hepoi khoina hi achang leta Gaza operation akalpui tangala he operation akalpui na hian mi sing sari le sang khatle zanga sumnga chuang an thito ni in territory health ministry chuan atarlang